Šta ima Raja, dobrodošli na još jedan video. Danas ću vam snimat autoškolu ovdje Bosanac koju drži u St. Louisu. Pa, ako bude nekom trebalo, neka dođe kod Nermina ovdje u Arnoldu. Evo ovako ljudi, ovo su vam sve Bosanci. Znači kamionđije ovdje u St. Louisu. Sad ću izaći iz auta pa ću vam malo bolje snimiti. Ta jarda, kako hoćete, poligon gdje on uči Bosance, mislim sve ljude koji hoće da dobiju tu CDL vozačku. Tu sam i ja nekad polagao kod Nermina, pa onda dole u njihovom opisu. Prijatelja Nermine, da mi reci koliko se dugo baviš ovim poslom? Prilike nekih 15 godina, radio sam honorarno jedno vrijeme, duže vremena i evo sada zadnjih prilike 3 godine radim to intenzivno, tako da... Vidim, imaš ljudi odsakle i od Kine do Afrike, do Bosne, do Afganistana, nema odakle, najmanje Amerikanaca u stvari ima. Ali evo danas sam dvojicu neki... Ima naših puno, jel da? Naši ima najviše još, ali Afganistan je tu sada negdje, parira. Kako se sviđa posao, dobro je? Posao je odličan, zato je u zadnje 3 godine sam obijelio, ali dobro je. Dobro je. Ide, super. Dobro je, ništa, hvala te još jednom. Ništa, Dino, vidimo se. Daj mi reci broj telefona. Ok, kontakt informacije 314-640-3045, Nermin. Ništa, hvala. Ništa, čao. Znači on je nacrtao linije tu na sve parkinga, stavio ove konove ispred i značio to, ovdje uči ljude kako da dobiju vozačku CDL za kamion. Bosanac, ne znam ako je buka. Evo samo da vidite ukratko kako on to radi. Ima ovdje još dvojica što čekaju. Ne znam, vidite ove linije što je on nacrtao, to je preko čitavog poligona, znači ide skroz dole. Hajde majstore, hajde! Ako udariš, ovaj gazda se dere na tebe. Zezam. Majstor ga ubac između konova ovdje. Znači, ako napraviš između ova dva dobar je. Kod Nermina si dobar. Ako se pitate za ovu trailu, to vam je od Pepsija traila. Ja mislim da Pepsi kompanija vozi ove traile. They're really good, man. Thanks, dude. But the offset is room. The parallel, you don't have a lot of room. I can tell you know how to do this, but the parallel, as I said, both sides, right? So I always say I'll make the cones. But how do we do it now? Cones on both sides. We go away from the line. That line is on the right side. We turn left. Okay? Simple as that. Line is on the right side of the truck, we go left. Go ahead. Just like that, every time. All the way. That's why you have to stop and don't turn the wheel as you drive. Just turn it and hold it to the... And now, when he turns, we go back, hold it till you become straight. Uči ovoga sunca kako da ubaci u garažu. Pogledajte ljudi ovoga kamiona, to je ljepota. Gošće vozi. Kako je samo čist ljuda.
Ništa raja, to bilo to za ovaj video. Evo, pokazao sam vam ovamo kako u St. Louisu čovjek radi sa svojim kamionom. Vidimo se u drugom videu, ako niste, subscribe-ajte dole. Ćao!